Yama yetiefo akwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo na se a na yekwo wasa Amanfi West. Mensi mu ewo wo my Ghana to emantamu a. Nikuro bako ene sama boy. Ye kasa awehosam efiri hoba echirim se kan kwanhia bi. Etimi asi ewo eye Roman Catholic Church. Eni mu hono mu amunim sama boy ne de kan edamoni mu adaja. Na wonom echirim abrante no a wonam so ato ya nom ewo nse edo no. Edie won saka eye Osman Idrusu na yetaabo na mrane se Inter na wo mu kiremu abrante yi wo ye galamse ya na kire se galamse ni ho adwuma ana wo ye na ene wo bra wo mo ye adwuma e wo site ho no ana petrol a wo mo de ye adwuma no esa ye nti wo mo soma na se won kokrum na won konkoto petrol ni bi enfamra na no ana abrante no wo bra wo tra na moto so a wo kro no ene wo bra wo duru Roman fo aso da ho ewo eye samra boy krum ho no ene akwantempo no so ka bia wono so se we firi he na ba wo mu miero di hia mu wa beka ne se head on coalition ewi akiri no na abrantie tim kaja wato ya no e wonse do a wo ba ye Facebook no so asanye sitie no e wontimi mfa wani kan ehwenti ya ye ne black and white na momu betimi e di ho dance de asie no na wo mu kire mu anipa mienu so ye kasa ba bia wo mu da no eni anya yie pa ama sesi ane se opiem e wosama boy a eye Samatex Hospital ho ana sabe yedo makwa koguo na wabra kwanhia ne si yare mo mientie de kwaso kakra e wo sin ho Enti eni amote ye no eye awehosam a asie e wosama boy na wo mo a etwa ho ahia na akwanhia timi asie na se de sitie no wo hwe abrante no a ne yamu ade nyina no na atu ababegu abonten a kire se na enya nika me yankwa homa so na ye nuaba wo yensam troni a wodi sansam yi achi Joyce Adu aba ye nche wa homa no so Joyce ma joy ejo so nuaba ma apombo ko de kidi ampo yankopon adom bibia ye fine ye da asesa nwumre waje so wada ma akwanhia no momote ne san e wo mpotem ho emu nkomo so ene san mini o amena wase na mintiche a watiefo a mosio ene anwumre ene se anapa ye be adwuma so ye wo ho no ma ne nya ne nti ye se obedu eye wasa Amanfi West Samra boy Roman school anase Roman asori ho akwanhia bi esi wo ho ampa green gold amane bofo ye tie no edimi contente se ye kwakohwe se ne ye tie no eye no kre ana ye koduru ho no na ne ye tie no eye no kre na menua wo hwe se wasore na undidi ye na wati asem bi na wo kwakohwe na ukoduru ho na ukoto se bi nipa wanya akwanhia na oda ho no na ne tirimu adwene eda nchen na akoma ate da nchen na yesesa ede bua no na eya asefim ye pa na ye no omo ho no edi komo no de na wo kan nyina ne se eye abrantie ya ene onka achasefo asase so onka ye hu biemi na ono no office site eye galamse adwuma bi na oye na ne benifo asoma no se omra krom na omra meto eye petrol ana se diesel no sanfa nko na obedu Samra boy hanom so a baby akwanhia ne sie no ya dia photos ho pa omugu kota bi ho nti akwai se atutu nti na tipa track bi e de enwi a ode fele kwan no na esan se o fele kwan nti enya ade a o kontem nti abrante no hu ni se o delay no nti wo se o ye overtaking na ode pa ne ho na okọ na owura bi so a ono so sebe na yere ho mfa no na oprese ode ne beko Samatex Hospital na wakọkọsa no yale e wo ho nso edi moto eba na no ena nam so abrante epa eye tipa track hu pe enu kokosi aye owura yi so moto a one no ehia na senge koye te se moto mienu no ena ehia ya anka misusu se ebia omube prade na nso enkonkoye ewu asem na moto no ehia no ena fofie antoata abrante ya ne onka tiasefo hu biemi
okokoto tipa track na sia car no etimi efa no so ene na obebi samra boy Kwadwo me eyade ya so freme ya rehu isem ye pa na abranche ye kana asemi wonye mfihia no aduonu enan 24 years pe abranche kuma wasiso afi ene oba de bobra one ba one yire na ni din ayensa ekanye eye Idrisu Osman nemum oba samra boy ni potem he de edi adodo na de frɛ abranche eye inter nei ye kase abranche etumi ato na nanom ewansi do aya rehu isem ye pa na mmom nipa mienu na omo de na nka omo kwa ya sabeda da sa kwanhye sie nyame adom omo ho ya omo akasa ye ma omo so mutumi sore ye etina ye keke ya na sepa ge bibim ama ye do omo ekopie no e wo Samra Boy Samates Hospital a doctor for hwe se omo so omo betumi na omo ba enkom na mmom omo ho de omo ho ye pa yimre ye ko no na ohun se omo ho ya ye hwe se efi ekyan na de tie e ko ne de omo betumi eji omo Nhyiraba ma yana se eli amaneboyi na koso adi akire ma yana de besie bia nso wa me yaso ate yada ase ne wa manebo yo enti abusuya Nhyiraba wo yensam troni a wodi sansam yachi eye joy sadu ana rehosem a asie no wodi mu nkomo asom ye no yentu akase bo no se bomfa nwura mu ebo dencha chechewure na some member wo dencha chechewure eno no wo apa eye east municipality nim opinion ni dinde kwabana boaten oso oyobi one de koko na woto de senti ni dwumadi a wodi so asem member no nso ototo koko pa se betimi aboa na sika dwete ebegu ne boto no wanya biade enti obo mo no mode de ho pa nanso o kirem se nansen akrofotachi amoa odan ma mode abewu ebobo awura de se ne shere ma bewu ne koko no mode ko watete no mate tata sa nya de a otumechi wono menti wakwakwa wo se ne pamienu bi o ma bewu ne koko de o mode atwuto wakum ni pamienu ne nyina aku amodo won fi atasfo sa ase so no kirem se kwanhia no esi endra nadwo emra na abo ahamachi dumienu pepepe osana bosom na toso aduonu baako no hu se ni pamienu anadwo dumienu je se ne 12 am na enipa da no mo de adadita sa mo hwe ha no ma hwe benku mo hwe nifa obi ama omudu ma ma bawura hyere na se na ona bupie no se na mo kra che sa na mo te anaso mba bewia bio o ma atuo se ne dima yawo ni pamienu kana na wakum wo mu nyina da na kan kirem sai enipa odi kan no wanya finhia makomako edu nsia ne din ade Razak da toso mienu so etuo kan ne din de ajaku onso wanya finhia no adio no 20 years no nso wadi a asema ne kirem so mu koko na ya nde sai ne pamienu we mo de awia ne koko nte no wakum wo mu de mo afri atiasfa sa we so na asema ne kirem sai wawana ho maden ade nsi wakoda positive aka kirom nanso de bia da obeso na ne koko no emrante atwe de kondo kirem sai koko nde be de sa box na makomako be se 35 akrofo ya wie ni nyina da waka nya de a enkrofo tentie no bi hu abufuo nti na nam so ndo da otwutu ani pamienu yin waku wonom e de afri atiasfa sa ase so na ne abata ko bo hura na mo kirem si ye ba kumbo de kirem sa babofra wanya finhia edunsia ne de ono akasa ne ba na de ba no wo so adwuma na so aden waka na se adwuma no bonya de abofra na okọ adwuma nkoko so ani senti ne boss mbo abaka jaza ma me aden na oba ma adwuma nti ma me ne se ne ho ya wonti ode abọ ne ba ne dua sa aden na ode ukotu akwakotu adwuma se kosua adwuma na so ne dan nyina wonko adwuma ma me ne jemse ne ba no wabọ ne dua mo susu se eja ku na wanya finhia do no ya kwala bone osusu aja ku ya kromfo nti obo ma dada ne ba ma ne ba so ka no wa se amikese ne ba no ewu e de afri atasfa ase na sam member no e kasa ye kirem se ne kokko ne de eja ku ene Razak do mo ya kromfo nti wabo no mutu ne se amikese na positive wache asem member kwabna ne din ni tse ne kwabna boaten oguso positive man hwehwem mapa atimi akwaso fa sensem we ho na mra asem ma ne tutu ku ni pamienu no okasa o etse emra na abata no kopie ho no no yenkotie ne a asem member no de tu dwane abata no esu ne brabo ana wonom ebo se wono It's 2 o'clock. Na me ti say obi yini na si ma kuma sorry.
na me ti dan no oyi na ma ko so ene de wo ma no ba he na no ba he Community Ghanaian to on almost Ghanaian. Na me te me be a put on what you know with Jimmy Kamu. Ya mana me to ya na kira. Na me so mu ka. I don't know. Uba Facebook no so DLFM 106.9 video reader so uba ubenya bini wa hwene ya wuti yi aya say member edima dem aya dunkwa chechewre denjira chechewre ne den ade aya kwabena boaten ne na ate na o tirem se ne emante wana hwia ne koko 35 bucks ne wo de baga na sika ma chese ne enenam 94,500 yes ka keto o tirem se wono ma hwie de wo mode atwuto ekun wono de afri ate asofo sase so yento akase bono eso yeto akase bono so akọ ensam fufuro mu a enu a ana beto odwa se eye contract ya na eda Ghana Power Generation Company eye GPGC for ene Ghana ban entem no aban no etwa mu 2021 nom emansam no kwakopie mu ewo court ewo UK montre eso na emra no anatemu ba ye se ekwan ya Ghana ban fa so a wo terminate sa contract no entwa ye ne ban san so a edeka kese ana address company no enunti judgment debt ye $134 million no ehu be hia se Ghana ban wontua emfa ema sa company no na ebeto odwa na kire se ekwan ya ban no efa so terminate contract no enya sa na senka Ghana ban ekono enunti obra asem ne kopie mu ewo United Kingdom court wo hono no ana yede $134 million judgment debt yede to Ghana pampem se aban ntua na wonfa ema sa company no enu achi no asem krona sa kopie mu ewo United States eye wono so court bako wo ho ema no so court no echire mu se se wo yi $134 million ne ato nchen ya $111.4 million biom eno so yensa ntua emfa ema sa company no na eno na bepem ne Ghana ban entimi ntua ai eno nti se wudu UK Montreal so na London Montreal so a wo my Ghana ye wo adwapade bako a ye beka se eyedan a eye Regina House eno no ewo London ye ka say London aban echirem se judgment debt no aban no Ghana ban entimi ntua na kopem se wo mbetua ne de Ghana adwapade a ye fa ne se Regina House eno no ewo London no eni e mepacho da company no court de nsato so se yenye emfa emasa company no kopem se sika botinin Ghana ban ebetimi atua ansa na wo manager pade no ya dane ya de ade amayen na ensam ne eto dwa no ana Ghana's High Commission ewo United Kingdom ewe papa owuso ankoma wadato nsam trofo nim se ayampa judgment debt no a ya de ato Ghana pampa mu a yentua enti no wo my Ghana dwapade eye dan kese a ewo London Montreal so Regina House no ye kasa yi court no kire se yenye na yemfa ema Ghana Power Generation Company for no kopem se Ghana betu awie no sada no enye o my Ghana de abiem. And it says I give the impression that none of Ghana's properties were under threat. What I said was that an application for receivership had been made in respect of some properties belonging to Ghana, and that of the properties, the subject matter of the charge, only one, Regina House, is used for commercial purposes. The others can be described as diplomatic properties. So these properties are not under threat. But even with the one which is the subject matter of the receivership, that is Regina House, I know negotiations are ongoing between Ghana and the judgment creditors, GCPDC, to pay. That's all. But as of now, Regina House is the property of the government of Ghana, the president of Ghana. That's on paper. It is under receivership. Regina House is under receivership, but Regina House is still owned by the government of Ghana. Of course, yes, because of the judgment debt, but the rents that are being paid are nowhere near the amount owed.
Eni ayati yeyi eye Ghana's High Commission to United Kingdom. Papa Usu Ankuma ani etele nkan. Ya twaka sebo no so ane ye momfa huremu ewa Internal Audit Agency fo so ye. No penipa wada worma no Director General no. Ne den ade Eric Oduro Osai. Wakasa ade atumpenifo anim sei. Ehu behia pa se ye kwe ne boy ye homode ne yatena se ne yete ye ho ase sei. Eni hyew de betimi abo no my Ghana. Hwehwem mapa betimi abo na esika semagye ne naso. Na nipa bi entimi fo man Ghana dwumadi ahodo omudie ho emfisa sika engombotom. Ma man Ghana enkwa ho kyerem na hu behia pa ne senti. Ene enema ahodo betimi abo bi te se ye jeze ne audit agency bre no. Perform no modern se betimi agye man de atum na mayem sakyem de timi aboa. Na ekuo no atumagye ne naso no wonma ku atumi atia pro ne kankan asen. Openi ye kyerem se ne obi ho ekoso man Ghana ma e ha dwinye pa ne senti ehu behia so mba modern. Na ne je se eye Internal Audit Agency no wanom be da ho no mo ma de aye mu nsakyerem na timi abo na mra no ebeje na naso brane na nipa hudo bi o man Ghana obititi o man Ghana mpanimfo ageze ne nkonya kese so a edwumade de se wono nsa pe na o man Ghana sika mo de mo nsa benkum ne nifa nyina bom na o ma di sika ne ebeje sika na ba twe nkosi aga na sika ma bom se to faso bi amaso opan ni kyerem se samla na be ye adwuma se ke na be se wono nsa se a womba maden ayiri mu pa memla na ye pampe se be ye nipa bi a opeso obi o man Ghana sika no emana betimi na di na nya de obetimi mpo anya kwan ewie o man Ghana sika no so de tuga emla workshop dwumadie bi ko so ne Ghana Anti-Corruption Coalition for board ebo maden hye dwumadie we e tasa no e wata prima tem na no na dalata e kyerem se ehu behia pasa mna na betimi abarababoa ako atia pro ne kankan ase firi se o man Ghana pro ne kankan no eji hini etu atese o man Ghana fra na nyina abanyuma nyina gu ye de dwuma de so bi nsa oni adwuma ye pejande ne kwatena jeze ne o man Ghana abanyuma nsa se pe ade ba chene botoma yama ade ahodo besisi o man Ghana mu nyasem kuma na otwe manso na o man Ghana sika na odwugu ni botom benkum ni nimfa opani kyerem se ade ba ka betimi ya boa na sak jeze ne maboni we nyina to atwa no nyina se mra na ebe ba ya adwuma ebe boa pan wasaka se kyerem se European Union abomaden adi sika 3.2 million euros diapa se meboa na mra we nya adwuma na nti wonim de ntia esimra hu kwan na mikase no sa Internal Audit Bill no emperivo abomaden entimi nyimra no enfanfantum wakasa kyerem se ade ba ka betimi ya boa na mra ebe ya adwuma be boa pa ne se ebe so mo nsase no munya tumi na ma maden atete amanfo aboa mo maden akwa ama jeza mensi ahodo nyina abodawro magana vo nyina hunu mfaso a ebe ba so se obi ntena se na ma Ghana sika onkonkodo kyerem se si edi sika na je na den Ghana ni bia di sika pa na kwatena fia se ya di sika no obachi na tum mpo sika no onya ekobasa so na ma Ghana ne ebo ma no from tin senti se be betimi aboa ne asia no kwan man ko ne be di sika na betwe na boso onya sika na de je ma maden na ya nyimra ne fante na be ya adwuma se pomeboa e ma na ya adwuma nipa bonfo a mudi o man Ghana sika ne tumi chi wo mo no yatumi achi wonom opani ane de Eric Oduro Osai ejemene central for kasaye emu enchiremu ne is that in most cases in our reportage, let us go to what in law we call it the ground norm, our constitution. In most cases, our constitution calls for what? Our constitution calls for probity, freedom, which we have, justice, probity, and accountability. So nobody is doing anybody a favor by accounting. It is a constitutional mandate. It's a constitutional requirement. And it is not put anywhere in the constitution at the preamble, just the introduction of the constitution. So Ghana governance without accountability is meaningless and useless. We should emphasize on preventing rather than allowing the horses to bolt before we chase them. Normally, instead of tightening the control systems, empowering internal auditors so that they'll be able to prevent these irregularities, we rather empower external auditors and they come in only when the harm has been caused. The call we are making this morning is for government to tighten the internal audit laws by completing the restructuring of the internal audit processes. For penny or no, and our Internal Audit Agency ano Eric Oduro Osai nene and our tea no. Yankai Ghana for messages make a cry on Facebook no so Oduro different tema and was news no at the mopa wotie yada say DJ Opai the more Felix and so the free Kumasiaba and was news no wotie ewo ho also yada say Sapon Prince Piaga one also Ediaba and also wotie news no yada say Kofi Parliament Edi free Aguna Bobikuma and was Ghana ye hia sumdwe and also Wadiaba Baba Mahama Edi free Obuase ewa Sante Mantem aba and also say DLFM news one also wotie papa yento akase bono eso yeto akase bono to ani ekọ Asante Mantem na wamanfo ni adehia wonom ewo sokoban eno no ewo Kumasi Kropon no emu
sambre wo mo eni sukom ana de we so pa ne nyina no eni se wo mo kire mu a bese abosome nan emie ana efiti eye daban ekopem sokoban empotem ho no ye de sa akwan no ama contract say empenfo betima hwe na wo mo ayi kwan kama na wo mo ekire mu a contractor wo ye sa akwan no eye Kofi Job na wo kirem se mra wo hye ase se wo dwi kwan no so no ade se Ghana Water Company wo no pipes ahodo a supply ensuo ede ko eye daban ana afa ensuo sokoban ene ne empotem ho no ade se sa pipes ni nyina paapai ebi ho no so a machines ahodo mu di yakwan no etime twetwam ene ade enti amase se ensuo no entimi ema wo mu kirem se sa wo highway abesua wo no so besa bosom miensani a wo maka ho asema kwaka kire KM bepem ne mpanifo anya ho hwe wo no abo Ghana Water Company fo amane bepem ne eno so emoye bia mai na no na wo mo ekirem se adehye no wo no mo brepa ansa no mo nya nsuo mpo anom na nkampese wo mo nya bi edi anu aduane se akwati se ebura ai nipa de ne nsa tu a enye papa bi wo mo tese ye contaminated eni nse dante baby won so abekọ no ensu asebio emoa enom no enu ebi no mo so ebakwakosa agese wo ma no so ansa no matimi mpo de adware nkwara na so mo kire mu a contractor na wo ye adwuma no Kofi Job no saa wo how kese a wo de abeso wo mo nyina no wontu ho na mo bia na assembly member a wo no wo sokoban electoral area honorable Okogyeabour Ocran wo da to ga akirem saa wo how no yade a ha dwe papa firi se wo manfo ne adehye no se wo scan abetimi ato pipe empo udi be free wonu mo eyisu tanka foi eho wo kire mo se wikita bucket kitwa bi a 2 cedis na wo obetimi ato eye tanka ne bi na kire se wikita 12 million 8200 wo kire se eye ha okese a abehye wonu mo so pa ona bo abaye nche wa homa no so ona bo madwe meni ana jusu wada ma wa pomba ko de o nyamia do ya pomba ne sia ye ya na tevia ma ye bre asama ye tibini ayenti na mimu ya hopa din ye bat nsika ye nyanu ntima ye bre sia ye kai na mokwa ma me ko pensi assembly member 106.9 sa wo highway efrehe ne ba ne sen menia manentia wahwefuo nyina ye nkomoni nyina bisi se empe yura Kofi Job estati se wo ye kwan e wo sokoban na woye kwa no ndam gates no say old the Enquiries road na akoma ya problem bi se se yenya onya kwa ye gates no eti ofre Waterways Ghana Waterways se omumra no mumeji omunsu ni nfiri okwan ni mu na ko ntimi nya adwuma eti omuba ye no so no ami se baby anada eni ho adwuma no entimi anwie ena odine saka kwan na utwitwa pipe na ewo kwan ni so nyina na minia enkomo na ekoso na so wie gates ni wie ansa na watimi atisa na mo no aye nsuo na maye se nyame adomo aye gates na wie bosome enai eko busumi numuni eno hye ni dwumadie yase na minia wie na me engineers ni di nkomo se dabe me di ebe fixe nsuo no ama omanfo no manya Enquires. And common across the nano so, Omotia Sika Ama Ghana Water. Say, Omuntimi and Fantonia Mano Monfexe, a quine iron, pipes no, and more mindful no Muntimi Yansu. Naminia may say, Ebo Pre Ghana Water West. Some you can no imagine commercial work with Job engineers now what one say, Omotia Sika Eddie Ama Omodia. Yes, Omodia no Moya Jumano, Emaye. Mini Ghana Water for so mabeti ase ye wa Kofi Job ntia sika bia nya den e ma wo mu eti mane ya akoni ada ko so anti ma me Ghana Water West regional PRO no edi nkomo e ka chiro mse se de o manfo no so e kani o eti ati e peko e be fa so e be nya nsu ama o manfo na ne sa dia se o manfo no se o mo de ko ja ni e nyina ga Ghana Water West because here we are Kofi Job Ocran so we pie sika ama Ghana Water West dia ene se mo fixing nsuo no ma mo customers no no musunya nsuo no na me ni ade a se femi ne se opose busume nai ekonum ni no omudo e bill e dro o manfo ene na me je ko busa o mo se ene de e micha bill ene o mo de bre wo mu
na me ne sokoban ko a ampeyo from ampame ekwa akosi trade na enam say yesokoban for na this situation we na bresa omomo ewe yachi ni ntino assembly maya yewo kuro ni munipa ne de ye na omutwa yadapa say enam yeso ene yetwa omunsuo mutimi a eno na omanfo eto pure water ene adi adware yeto pure water ne adi anu aduane yeto pure water ne adi ayedi yefebia na baabi a aduro no ene yeso me de ma de srede eto radio ni TV for artiste FM mo so mo nyina mo wo mu bi na ye pese ye di ho komo na yeso baabi e ko baabi esika no ko ye wo ko job so watua de a baabi esika na ko di a Ghana company water works for ne say yentua sika bia ma wo mu no na ye say ye ni say dia da me ye hu baabi esika na ye den ko di na ma me so me tu sana mo ya beboa na me ma fo so anya nsuya no milia enti honorable sesi ano se empanisi e digya wane ye de aso a wonti aba ne se no amunya hu baabi esika no ewo no anamo ben anamo betu sesi aseko basamo hawi emuaye biara ama milia de wo me se menene ma fo ne se we nyina e betu ye ho anamo e ti e che ni ame de ndegu ka ma me de akọ water works for no office ni akodi ko job go ti ho e di abuboyansa ni e di akọ na yakote se dia so mo ntimi anya wo bibia dia ene ye ko job so atias ka Ghana water for si atias ka dia asese ye ne lawyers for be di nkomo e se ye si sa companies ni mienu a ni esi o mu mienu ni e hu ba bia sika no akodi na ame ye wo challenge because me ni ade ye hu ni se ebreni brebia sadio ta akoso edu a contract aka tiese abantu wetiese ka contract as in tiese na kwanda ho etidie na ma me ko basa ntidie se time as I say honorable Okogyeabour Ocran me assembly man ne de se ye wo ko fike bu tiese kano ena ode shut down water se weti amomo dia omo bonten no mo maye hu enkomo na ekoso no na ko mo so nka de so mo ka mi ya koso a wenu yewu ko job dia na waka no Ghana water works wani ntimi nka hwe maye na ye hu se okay na no nko di receipt free ko job ho mra na numia assembly man na so ko di receipt free assembly man na so ko di receipt asa na tu sa na mo na because mo sign contract na if for electricity for the people who post ya problem. Okay. Na Ghana water for be we no problem. Okay. And honorable ma yemfa enkwama no ensiane na ase na mo bi amobetu akire no na mama ya so ate why But I try me smart pa me da ase so. yenso ya da ase nti abusuya assembly member a wono wo sokoban honorable Kwadwo Ocran na nka ana moate no yantu akasebo no so ane yemfa nwura mu ewo ensonhwe mu na head of public relations edema West Africa Examination Council WAEC opinion ne din de John Kapi wakasa edi adesrede ato Ghana disuafo mu kwakotwere jezene WAEC nsonhwe ni nyanum se wammo modern sense nsonhwe mu kwakotwere mu fo mani envanto invigilators so ene examiners ne so modern sense modern na nsonhwe no de omotion na mu kwakotwere de mu ni mu kwakotwere no fo ani nkotu obi so afiri se ubetumi adi nkonim ewo mna womfa wani envanto obi so wasaka se tirem se ehu behia pasa disuafo na ngasa betena se aye din na o mangasa atwe nsonhwe ne wo mra onfa na ni vanto ono ngasa ne nyonko otebe ne no so afiri se ebi na da oyonfo no mpotwere se bi ebi mpo na yensemhunu bia na yenwura na wotwere nanso ebi na wakodi nachi na ebi ansesa wonimu no wakodi nachi na wakotwere wrong answers o tirem se basa e ba hadwen ye pa ne senti o tirem se omokonkofo mo homade anya dwuma pa na ntimi mo na o mangana adusua no so enko na nimpan opani kase na o tirem se edu ba bia enko no transfer hwe ni wie pe ansa booklet na o matwere o mudin de agu ase na ba ma de edu na o ye oba na wadro no nufu na o de account na o do ato ase na wa twa na number e da tatro na wa ka kire mpanifo ne se exam na sei samo ma ka nso na ye besra da me na me gu asa na fra me na ye ni nkomo de yan ka na boko yan ka ne dem asem wo hu se we de ye fi asem yan ka na ma de na pass na pass mi wi a o ye hye wa kire na me ma hu no so grof ena senior say dabi mo ya ne se mo akora o kire me ma no so de obi tumi ya na wa draw no boxes nyina de ato answer booklet na ho na wa ka kire mpanifo se mo de na mo fra me ne negotiate sika bia mo baji bia metria de mam no se Ghana school for e maduro ni bia mo de adu so ye kopie mu ni enso ho na mo twa no so bribe abam eno so akoya collapse pro ne kankan
o tirem se ko ba ne sa em mo kura ne send adusuafo a mo yesa ne munyai kran afis o tirem se na nsanya BC nse hwe ko so no abatan ene mi treasures ne bebre na akọbọ apod kwahye ọmọ manu nufu ho ewa exams ho ho tirem se no so anya nti afi wenzo hwe ne de aya tight papa o tirem a wa woni ma ba kire no wasum ba yesi wa hwe amna ne bedu pa bedu babi no benu ho pa ne senti o de afutuo e de ma abatan ahwefo na via dusuafo ne se eye wa ya kinso he we de eye do bejeja mo kran de mo de sam na no bedi so se nya sana mna nche ode a waso ba ya hye pa John Kapije mre ene san trafo kasaye emu nchire mu nie. We should not be people through whom these young ones are going to terminate their education. If we help them, we are simply telling them that it's possible to cheat your way through life. So they should all go out there and put in their best. We don't want to see those messages they leave in the answer booklet. We don't want to see any of those monies they put in those answer booklets. So leave phone numbers in the answer booklet and ask that the examiner should call and negotiate with them. Call my mom, she will sort you out. Please help me. I am an orphan. They should do independent work they can pass without cheating. Any awoti head of public relations Edema West African Examination Council WAEC opinion and the John Kapi and awoti yes workers say bi kurambo chirem on there never pan ma mi nyina wuaja ne nti omon friend na negotiations enya adwuma ebushe enyo we suni anya aboafo onkrato anase ye dan ho aba ye ba de aka chire bia no ye beto aso DL News. DLFM 106.9. Abusia enanyumre mayan sama adwon ensama akwaba emfamra DL 106.9 FM kasafidie so ene yawada enwumre no nsia kase wemre wedo se agudie mu mrante nso no ye nchefa no ye de besomo eya agudie mu nsama abusia ya boaboa no ne editie se wote Facebook for nso edi hwese mo hwe na ye nso edi kase ye kano ena abusia ya boaboa no a ye de ebabesomo Ghana nsɛmwa ena nkrofon kroso de latest any exclusives no ena abusia ye de eba mi amede nsɛm no eba di amege so no ayensu ano de hye apa kanjh the blessed kinabusia yan hyasie mfamfie ndiem ye wi na ye wie ewo nkrofon kroso de a yan hyasie mfamfi the Black Princesses of Ghana na woni say FIFA under 20 Women's World Cup and Chebia 31st of August hyasie ewo Colombia me no ka say Black Princess omedu wadada na dodo na no ena ehwe mo eno na honorable Fatimatu Abubakar Minister of Information Ochema or say World Cup na emaiwane ko ewo Colombia no or GDA said this time no on bet me move from the group stage no akọ the next stage no more the trophy ne kraba fie enti we de enye hu surobi ani wo enti o wish all the best omonko na enyama nko famfama everyone. Ghana's under 20 women's team, the Black Princesses, is going to Colombia for the FIFA Women's World Cup. I am confident that for the 7th time, we are going to move past the group stages and also bring the trophy home. No shaking, no fears, with Stella Nyamiche with the captain band. Honorable Fatimatu Abubakar, Minister of Information and always Black Princesses no always show them the very best of luck. Yeah, they want some at the amount. Na we don't when you must in the GBC and Ministry of Youth and Sports and Sense men san come chibium. Na wasan semuno and honorable someone na te George MP Eriman Ningo Pram and a public account committee so or a member or sit near Aquaco wie any say Director General Edema Ghana Broadcasting Network your friend Professor Amin Alasan akache GBC workers no any omo platform nyina TV radio bebia se ensem na kokoso no momo nkan wasem biem and honorable someone na tejo so onim ne ntia Professor Amin Alasan ayesa de no na nkono de osusu se emra ministry no eden krata babe chechemu se sikana ampomutua edema GBC no na nkono so mra meyi ano a o se mayen kan wasem biem. A directive has gone out at GBC. That leaves me worried. The directive has come from the Director General, banning all GBC platforms from discussing this issue.
not even discussing the ministry's response. All GBC media platforms, so radio, TV, Unique FM, they've all been instructed and directed not to run any story, not even the ministry's response. What possible reason could there be? DLFM 106.9. Honorable Samuel Nate George MP, Edema Ningo Pram GBC, and Ministry of Youth and Sports and Science, and a latest update a woman or the Abreno. Away from that, two teams aging Ghana Nemo, Africa, Ericano, Summer Test 1996. CAF Champions League prelims no Omuramo Cameroon Ekochi Bobo Kwefe Victoria United Ebome Kabako Omentmante Nyame Aduma Kwesia Dedi animi on the 25th day of August 2024 3 p.m. Ewa Accra Sports Stadium no Omoni Victoria United at the return leg no at the Bueni Yimano Mama a player at the Masamates or see ofitema into a best retema for Nyame Aduma Kwesia the 25th day of August Mumra na Momba support to Samates. Samates Yimano Mama Ekasabieno and James Sewonu and so si game no ya born one crying Mifi Accra enti ono so afren Nkrofo e wala pass New Boy Town nyina say Nyame Adoma Kwasia dey 25th day of August 2024 by 3 p.m. Ken Omombra Accra Sports Stadium and be support Samates against Victoria United. Anthony James Sewonu FC Samates center back. Okran Victoria United Sunday Kano. Lumba Lumba. We are in the middle. We went down a pass there. Never support you. James Sowonu answer your player the Masamates and I wanted in Kano. Na Ura Confederation Cup on Swan. Ever so memory da Edi enemy no. 24th day of August 2024 about 2 p.m. Kane ewo Amaju Air Stadium ewo Cameroon and return leg no ekoso first leg no in Swateman ewini by 3-0 against Elect Sports Omufi Chad and omo de boy ni wo Ghana in Swateman ewini eno na ya preku echema or say sa game yo mo second leg ewom se first leg omo wini 3-0 there nemo insist omo da eso omo ya adwumaden na omo se football no bibia ye possible adwuma no omo wie. Make sure few days we put matches together, but we have to make sure we still wake up because nothing is done yet. I strongly believe they will come on us and we have to be ready for it. Yao Preko a coach Edema in Swateman FC and Abusia Waten Kano. Nande ube PM awe football no so ensamba kwa sorry no. Embra Hicks Excellency Dr. Haji Mahmoud Baumia MPP launch on manifesto na. Odi agudi emu nsam tu jo beto bass and you see obey nyama bebre edi ama team se okrodie ma na general manager Edman Swateman FC ekwa twetwe nkomo ewo ye sister station GH1 TV no kokaso yem football no nyama ehia no enye bi ne bass o na eno ena Swateman for the letter ba bonti sa semna omo general manager kan omo twe omo afim omo nkasa ansensem no bi na Joel Kofi Jempe kasamafo Edman Swateman FC yebisanse ne no model table abonteno relationship between Swateman mu general manager na saying and osi bibia ye calm problem bia eniwo Eric Alagide de GM no or ye very cool oni enkasa ekura no oni nam crofon cross okodi dwuma dia man Swateman. And we're very calm about this situation. Looking at it, why maybe this are with any malice and bad intention. Yeah, he's okay with the position and also with club Nejumana. At the moment, it shouldn't surprise you. Say, offering a woman or running errands for club management. He's almost out of Ghana. Joel Kofi Jempe and Abusia Watenenka and so Endra Kumasi Asante Kotoko ebo friendly game of Cape Coast Sports Stadium omochi bobo kwa ye friend baby any Ghost Stars bo me kabako omo entmente na Kotoko company 4p na ekohwe game ni bi na Safu Jemfi legend edema Kotoko o si game na okohwe no
two teams ni nyina bɔ mo bɔden na Kotoko ato new players bebre diaba enti se wo hwe game na wo se omo lanke understanding chemistry kakra na mom no o gidi se season be start no na Kotoko anya sa nyama no come on we had two teams all our boy you know they use some players be but some try some players be now say my game no so come on and the game did Safu Jamfina watene kana Mr. Alex Menu Ashanti Regional Cycles Chairman Kotoko no so si game no hwe no na game no first score line dey on fan wesan say friendly games no na score line ehun hia na mom no or share telepathy na on the field of play no players no the ball no. Okay, now you trash you benya Mr. Alex Menu and no Eddie announce you nyana chairman Kwaku Aponsa. Give me the FAU. Only I'm not going to rest selection now. Coach with the ball. I started game. Because I perceive players, I think they don't matter bench from. I'm not coach going to start here. Game the game. School and the Mr. Alex Menu and no na chairman Kwaku Aponsa K5 and so kaka clarify game no. Captain Pesamican is in fact says I'm so my because social ball we are push my players bear 5 I need some yet top was and so verify go stars for the ball of the boy DLFM 106.9 Chairman Kwaku Aponsa K5 former NCC chairman Edema Kotoko and Ebusia watene nkano na yamori teo na yansore so de ebusia ma no ne no uram bobo ku a ye friend Arsenal kachia ejebo ejanya enya babedu say the aye official Arsenal and Real Sociedad agree a fee of 32 million euros plus 5 million add-ons. Arsenal signing a Spain omo midfielder ye friend Mikel Merino omo man 4 years contract until 2028 or option for 5 year into Mikel Merino Basna abesina kanya ehun ensem no na bobo ko friend Barcelona epe Portuguese forwarder ye friend Rafael Leao sina kan edema AC Milan na so abrantia no akachom se Davida oni baabi akọ obetna AC Milan na yede wonsem edi ama Manchester United enso any the Uruguay midfielder ye friend Manuel Ugarte from Paris Saint-Germain. I mean, okay, say, and come on, train Edward, you don't know a close. Manuel got a FPJ, not Wababe Bolon, no Bolon, anyway, none in one more so in Yamayu, ever signing a permanently, adding a Fibobo Quefeni Piagia, and won't answer no, now Juventus, Omo USA, Omo player be a friend of Weston McKenney, Nana contract next year, Bano area, now Juventus and an attrition come Weston McKenney has signed another 1 year the account into Betina Juventus until 2026 and common no na Ghana yendi nini Leicester City officially no omane Crystal Palace agree a fee 8 million pounds NAPMO Jordan Ayew fee boboku a ye friend Crystal Palace akosina kan de ama boboku a ye friend Leicester City ebusia ye de won samade ma wonti abrante ye friend Jordan oni Isaku Fatao ekobotim ba kon Leicester City ebusia nyina we so na agudie mu nsama na anwumre yade besomo no yam fancy na miame bra penny Mr. Kofi Ayenu o ayengsu ano so watema minchiao ene why Sister Mary ena afem kwala no Kwasi Mane Kwadwo michia mu nyina Isaka Omotoyozi o Shaima Washington utie maminchiao ebusia miame de agudie mu nsama de ba dia meje so no agyensu ano de hye apakanjh the blessed kin agudie mu nsama ebusia yade asi DLFM 106.9 DLFM 106.9 Yeah, Daddy Lumba here. Roman for that. It's official. DLFM 106.9 Yes, I'm gonna for kwaba na yemfa sofano entwaso abusia enkwama yede etumani na mwachira mo adwe nyina no ene se enura ana beto odwa se UK court akwa asetena ama UK court no at the $134 million ato Ghana buy so say contract bi watwamu abra ne kwase wo ye ne saa enam so ye ka say Ghana ye dapade ba ko wo London Regina House court den sa to so say ye mfama company no
ɛyɛ Ghana Power Generation Company for nyanye mfema wonom kopem say ye betua sika na wie no enye wo my Ghana dia enkomo yi woje ne sen 0534 050199 and 059340 6565. Good evening. Ofa, good evening you. Me pacho. Ofa for nani. Pacho ma mintio. Ofa. Me pacho causing financial loss to the state the enye bi ni ana. Say bia. Wo mo mudi animu. Eye saa no ma nyambra sem sei no. Ofa. Say Ghana ha ye wo court wa ha. Ana say ye wo prisons e wa ha. Omu nyina omu ye nipa etese menu mienu a ye sabi ye cause financial loss a ye timi consult man ye enti we ye nkoti committee bia mo mu nkotwa tin o e wo we ho to ye nkoti committee bia mo mu nkotwa tin ofa wo mo di sa anyambra se mama Ghana ye japade ba ko pa e wo sabi English ye di ensa to so no kan kofo no wo mu timi ko jail man ye Omo di ani mo tena ase ye ni edi sa de ya ba nyina no Ghana ha ye jeri wo mo ye Meda say good evening. Oba wajo Mejo so nyame ade mo de acha mo di ne baby afrefre ba to sa ka bi sa ka mintio ofa so sika no me trese ofa ba so say $134 million. Ofa omo edi animu no omo edi animu ma sa ka ne bae no ofa stress ka no ewo omo ho ye de omo ko jela ahye ofa omo stress ka no ntumi ni ye japade na ewo eyi no Meda say good evening. Pacho good evening ododo nyina ofa Dixon Badako Pacho Mamentio ofa nyame sirawo the Obuni Kumede, Homeland as Ronco, and Ghana House as Ronco. Also, Eniama, Aquaye, Nama Pacho, as read the Sue. Definitely, Ginema, Wucha Moon Wafa, you didn't say. But all the Kawasam. Offer you, make a master Amati, walk on tea. And the Senator, Lading. Also, Eniama be a Koswa, young Ghana, Yakabia, what we say, Timmy Kasu. Now, so all the Koswin as a Ghana, I'm not to say, Juma, who will be cruise out the Bay Juma. Was it what will be the yard, the movement of smart or just smart or one? I had a good one. Whatever I thought I could contract man to say one way. What about could you one trauma, man? Meda say good evening. Good evening. We didn't baby a frame free. The frame DD Casefra crash and trap. Mamintio. Ghana Japanese Alpha Kudi, we are fine. Shabaumi up a here to Abamandia, Okogyeabour and Zana, Asa to Abanaman. Cause we know I credit you my young can be Emmanuel. That's only Menso Meda say good evening. Good evening. We didn't baby Brother Francis. Unofficial. More fast, Bibiabo Cordia. Yamiadum, Bibiaboko. And then they say why are rewinding on? May I, M71 and we obey a to say be a Monday, no, I hear you now. No, I hear you. I feel teachers in a book camera. Ed and also, sorry, and I still like that should have come. But you didn't come, young order home. Wouldn't be W. Say, Atacha. It could sit in Chidia, Wadore, Anamwa. That's a bit silly pattern near Chidia any day. Why are they? Only Yamiyajuma. Meda say good evening. Good evening. The party within the baby are free. And I are Renema. Nana Mamintio. Ghana, dear, as every day be a problem, but and then yes, will be the Sikako Sam passes. I didn't see Sikako arrest. I didn't see judgment that like who they are causing. Okay, they are causing on. So them and we got in the NDC 2016 over 1 million votes. This year, MP got double, then I'm catching up.
the 2 million votes. But that's what they are saying. Okay, I'm a catcher. Ghana for both fool. It's not cost of Ghana. Before I'm from Papa. I see. Meda I say. Ebusua yentimi emfa afrefo no ebiem se wo frɛ na se wo yentimi amfa na wo de acha ye bre no nti DJ Omario de ko Facebook no so akenkanfo so ye mienu edia mejeso eye Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B yaba mo nyina adwo yakra mo